eżempju għal pajjiżi oħra. Kien dan il-messaġġ ewlieni ta' politiċi ewlenin fl-Unjoni Ewropea li jiffukaw dwar il-qasam ekonomiku, dan meta kienu jirreaġixxu għar-riżultati li kisbet Malta fil-qasam ekonomiku fosthom l-ewwel surplus f'35 sena. Il-Ministru tal-Finanzi Franċiż Michel Sapin tenna li dan huwa gvern li rnexxielu jimmodernizza l-ekonomija bħal qatt qabel għax għamlu mingħajr ebda sagrifiċċji għaċ-ċittadin fejn biddel ir-rota ekonomika fil-waqt li ma nesiex il-qalb soċjali. Le socialisme de la responsabilité, le socialisme du sérieux budgétaire, c'est une réalité. Is-soċjaliżmu huwa fir-responsabilità li jagħmel budget serju u din hija r-realtà f'Malta. Dan għaliex is-soċjaliżmu mhuwiex sagrifiċċju imma għandu l-irwol li jimmodernizza ekonomija b'sens ta' solidarjetà u dan qed jagħmlu mal-poplu Malti. Hekk seħħ f'Malta. Malta hija ta' eżempju għal kumplament tal-pajjiżi u dan huwa prova li s-soċjaliżmu u dak li jbiddel u dak li jipproteġi. C'est la preuve que le socialisme, c'est un socialisme du réel, mais un socialisme qui transforme, un socialisme qui protège. Ma dan kompla jżid il-Ministru tal-Finanzi Taljan Piercarlo Padoan fejn saħaq li Malta mhux biss irnexxiela tikseb finanzi pubbliċi pożittivi iżda wkoll hija pajjiż rispettat bil-bosta fl-Ewropa. Common values of socialist governments in Europe is to assure strong and sustainable growth. So Malta is not only in a good public finance position, but it's also in a strong growth position and integrated very well with the rest of Europe and the rest of the Mediterranean. Dawn ir-riżultati kienu rikonoxxuti mill-Kummissjoni Ewropea wkoll bil-Kummissarju Pier Moscovici mhux biss jfaħħar l-ekonomija iżda wkoll is-sens ta' tmexxija waqt il-Presidenza Ewropea. I welcome the performances of the Maltese economy. I also salute the very good organization of this presidency. And I think it's important also for Malta to show that there is as well prosperity and leadership. The Prime Minister Joe Muscat, whom I know well, has organized and mobilized his government for that. And in the ECOFIN Council, we can count on the very strong and also tranquil presidency of l-Aġenziji jingħaqdu maċ-ċertifikati ta' aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu internazzjonali li wkoll qed jirrimarkaw kif Malta b'saħħitha mixja l qudiem.